Ane repoteng he basadi dintho di theohile hampe ka kwano ho ke utlwang le nna ke tshwa letswalo nna a ke re wa tseba go mosebetsi wa ka ke etsa bonnete ba go ke apesa mosotho e mong le mong ha ke batle ho bona batho ba hlobotseng ho hang ke re di badimo ba ka fetwa mabitleng kwana go swaba jwalo ka ha o tseba le wena hore le buka ya dibuka e a baka e re wena jwalo ka ha ba ile ba ja tholwana ba itlhokomela go ka nnete e se e le lefela jwale boemong bona le wena ha ke rate ho iphumalela o le lefela o tle kwane o tlo apara ka nnete dintho di chipi hona ho motswalle Lisele Thato ha ke na kwa leshano la tsine ke na kwa ke pheha tšhelete o batla empa ke tla leshano o tlanong o rege wa tsa fumana go tla bolaya wena ha ke go le nna ke tla itela mosadi ke ne ke re ke fete ka tsele ke a tsamaya ke lo batla mosebetsi ba mosebetsi wa ngwana batla mosebetsi wa wena ntho e ke iphela mo le mosadi ha se yona ke lo batla mosebetsi ko betse a tswa kwa mmamela ke re ntho e phela le monne wa gago ha se yona fela go tsanta mosadi ke o batla mosebetsi o ya ka ke a halile o tswa hantla lo go go tlamo ya ke a tseba ke re tlile ntho tsa ka ke go tshepe ya mpimpa he go wena o betse gona ha o fitla di go go tseba o pasa o ke mosebetsi ona o tla mo wetswang ka metso go khatlela Lisele wena mona mo nketse setshisa mona wa go itse ka tloga ke ene tsile mana ntho tsona mele ha wena wa tseba Thato hela ke go mmamela ke re hona ja tla sebetsa ka sebetsa ntho ena ha ke a sebetsa wena ga tswa nketsa setshisa ha ke ka fa ntho ka sekolo Kena. Hey, now start. tshehlo Kwena motho. o sebetsa mo Ke sebetsa mona start. ona ke mehlo o shobile leshano le fe go tla fumana mosebetsi mo Bo start. bo ke a o tseba ke shop platinum mona ha o sa utlwana ko wena wa fetana fela o so chisitse Hey, now start the way. ha ke atla moqoqo ke tlo batla manager wa motho Ke nna manager wa mo. se Ke wa nne, fa pala sa maplan, ke nna manager wa mo. ona ke mehlo o ga gana bothata he ha o le jwana ke na le business proposal mona Okay. yo ka yona ke lebeletse hore ke tlo tla ke nka kgobena lona ke tlose bo mona ba yona bo ke se odimo Wena. Tlo sa kgwebo o isa odimo. tshehlo e ka wa nyatsa kgobe ya lona ye le sebetsa go nyatsa batho ke tle ke tsona tje ke batla Mpe proposal e go. hela Mpe proposal e go. ene ke nako e ngata o etelele o nyatsa wena Bo start. ke O ke business proposal le mthaka ke le ngwana la kopa mosebetsi. le ba le tshehlo ke batla mosebetsi mona O tlo batla bo manager? le Ke nna manager ga mo. Mona ke nna ke manager. batla mosebetsi mona Mosebetsi ona o teng. Fela mosebetsi o teng kwa go rekise mo. E se wa manager. O tloga kwa ka nnete o tlo nkela mosebetsi mo sa. shoot mina le ntwana ya gore le ntse le re batho ba tla le ba founela mo le ba founela ke qala hona Nka buka le pene ke. ke tse Receipt ke tseno pela ha mo. O etse di ha motho a fihla ka thepa o di phahlo le o di ya go ka ditlhana. Price ke tsane ma a yo go bona di price. ke a bona tshehlo ke a bona mahlo mona Hape o etse bonnete ba gore motho ha tlola tate o tla le receipt. Ke a tla itlo sheba ka mana ka hloko bona. no tsotso nyatsa ke tla nka position le ne ya ga gona la go ke thapela Kore ke na le bonnete ba gore kgetlo le la teng o tlo tla go pha discount jwang ka ba mo wa tsa mo Thato o bolela gona ke tsa molelo ke a sebetsa o sebetsa mo a hle se ka senyetsa nako ke reda di phahla a kompitse le e bona e tsa ka pele hela wena ha ke shashe ke sebetsa mona wena o bona le o sebetsa mo jwang Thato hantle o fumane ba mosebetsi e le ga ke re ke la sebetsa mo ya ka wena ga ke re ke la sebetsa lelo ska tlo mboga o tsa ba mpha diphahlo ka pouch ke batla bo go bona o bo fetole mmala o be bo fubetu ke pa sena nang sa monaka ke batla sebe setsho ke tla ke fihle ka ke mo reketse ke ba se setšha ene o thole ha o sa ntse letho ke tla di dula ka utlwisisina o sebetsa jwang mona Thato wena ba tlatsa phahlo tse ke leng mona ha le diphahlo di tliswa na o di tlisa di le ditshila o a di daya a di aine a di fetole mmala a be a o ainele tsona jwele tsa mosebetsi he ausi ke go sebetsa mo wena
tsena na o go ke 50 maluti okay merci ke tsa mmedi o mona na o fa ka o tuta mosebetsi wa ka ke tsa go tshwana tsa o di tshwana gobane o tswa ntse o feta mosebetsi wa gobane ke dula hali mona ke nna customer ka mona nang e ka odimo-dimo e sehlogo ke tsenana ka jeno ke lebeletseng discount ande ke bana batla go felela leido bona go ene nna tsa tsena go ema leo go ene nna tsatsing lena jeno go bona ke tšhentšhe ya gago leido go lela magona ke Thato ko file 200 maluti ke tla ke daya diphahlo tse hlano ke tseba hantle gore mori go bona hali ke 50 maluti jale ha ke utlwisise gore na ha tsa 50 maluti tse pedi le 25 maluti tse pedi tšhentšha ka ke 22 rand fela bona leido ka go tlontelle ke re tšhentšhe ya gago ke ke bona le he bona ke re tšhentšhe ya gago ke kopa tšhentšha ka ba ke a tsa gore le o ndela go ka 50 rand mo o bona limo ke limo tho ya limo ka go wa tseba ko jwetse ha go bona thotho ke tipi wa tseba ko jwetse ha ba o nana o tla go ja ditšhelete tsa ka mosebetsi o tla o supa ka direte ke a tla go wena mo la o sena a go soa go gagatlha ka o bisa ka tlhapa wa ntswella o se la ka kang a sa le lo tella batho hela me bile wa mpotsa gona ke sebetsa me le gore nna ke a lokela go sebetsa go ya ka ena o mo hirile jwang e le ha e go jwang tlhatlho motho o etsa sewesoweswo mo o etsa se halimo o etsa sewesoweswo o etsa bogata o hira Thato o mpha tšhentšhe ya 22 maluti o tse ke nka kgotla ka kilo danka mo tsisa Thato ke itse ngwana ke tswa mo hona tsa ba tse ntsa le gore nna ke sebetsa me le ka lo e go nna tlo sebetsa mo pele ka lekgoba o sena motho a nthipa ga o so fetile letsatsi fela motho o sa ntsalela o llang a le lo tella Thato tswa tsamaya 5 rand yona ka 5 maluti yona ka 5 maluti ka yo tlisa tlala mo tlisa tšhelete ya ka tshefa le leido o tla patela lekgotleng ke re na ga o so fete matsatsi a mabedi motho o sa ntsalela mo tswa o tsamaye na o motho a ratang makgethe bohlweki le ho shebala hantle tlo ho Lee's Fabric Dyeing Services ho tla ntjhafatsa diaparo dieta le mekotla ya hao le ha o batla ho fetola mmala wa diaparo dieta kapa mekotla ya hao etela Lee's Fabric Dyeing Services di hlahiswa tsohle tsa leather le tsona re a di ntjhafatsa Lee's Fabric Dyeing Services re fumane Hamaseru Platinum Building Room 25 le Room 30 letsetsa 57217074 mafeteng re fumaneha moahong wa Cash Build letsetsa 59743059 hlotse re fumaneha Capital Building Material letsetsa 56348385 kapa 63465321 Lee's Fabric Dyeing Services, we color your world.